Ibihe byiza bwe mwese mwahisemo gukurikira Umusanzu Media. Uyu mwanya tubagezaho amakuru ku buryo burambuye, naho ndi Daniel niyo nkuru. Muri aya makuru tuje kubabwira ko mu karere ka Gisagara murenge wa Nyanza inzego z'umutekano zakuyeho grenade yari mu rugo rw'umuturage nyuma y'amakuru yatanzwe n'umugore wavuze ko umugabo we ayibitse mu nzu. Turibuze kugaruka ku muyobozi w'akarere ka Ruhango Habarurema Valence, aho yibukije abaturage ko batagomba kurebera akarere mu isura y'ibitameze neza, ababwira ko bagomba kwishimira ibyiza bamaze kugeraho. Turibuze kujya no mu myidagaduro, tubabwire ko urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwataye muri yombi umunyamakuru wa Radio 10 witwa Ndahiro Emmanuel nyuma yo gusagarira abasekirite mu gitaramo cyateguwe n'umujyi wa Kigali cyaberaga mu mbuga ya Kigali Convention Center. Turibuze no kujya hanze y'u Rwanda, tubabwire ko muri Ghana polisi y'iki gihugu yafunze wa mugabo wahanuye ko kuri Noheli isi izarimburwa n'umwuzure, ariko na n'ubu amaso akaba yaraheze mu kirere. Mukanya ni ku buryo burambuye. Reka aya makuru tuyaterure tuyahereye hano mu Rwanda, mu karere ka Gisagara mu murenge wa Nyanza, akagari ka Higiro, umudugudu wa Kabakene, aho inzego z'umutekano zakuyeho grenade yari mu rugo rw'umuturage nyuma y'amakuru yatanzwe n'umugore wavuze ko umugabo we ayibitse mu nzu yabo. Inkuru irambuye na Marie Rose. Mu karere ka Gisagara mu murenge wa Nyanza, mu kagari ka Higiro, mu mudugudu wa Kabakena, inzego z'umutekano zakuye grenade mu rugo rw'umuturage nyuma y'amakuru yatanzwe n'umugore wavuze ko umugabo we ayibitse mu nzu. Ibi byabaye kuwa 31 Ukuboza 2025 nyuma y'uko umugore witwa Nibarere Marie Rose w'imyaka 51 atangaje mu nteko rusange y'abaturage yabaye ku itariki 30 Ukuboza 2025 ko umugabo we Mutabaruka Theophile w'imyaka 49 afite igisasu cyo mu bwoko bwa grenade yari yaramanitse mu gikoni. Inzego zishinzwe umutekano zahise zitangira iperereza zisanga koko muri urwo rugo harimo grenade yo mu bwoko bwa Totas. Mutabaruka yemeye ko iyo grenade yayibonye mu ishyamba mu mwaka 2020 ayigumana mu rugo kugeza ubwo ayo makuru amenyekanye. Kwa 31 Ukuboza 2025 inzego zibishinzwe zagiye gutegura no kuyikuraho, ariko mu gihe icyo gikorwa cyakorwaga humvikanye urusaku rwinshi rwateje igihunga mu baturage bari aho hafi. Icyo gihunga cyabaye kinini kuko uwo munsi hari isoko rya Nyaruteja ryari ririmo abantu benshi. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyanza Tumusifu Jolom yavuze ko abantu bahunze biruka bagwirirana bikagira ingaruka ku mwana w'umukobwa w'imyaka 15 witwa Mushimiyimana Diane wakomeretse nyuma yo kugwirwa n'ibuye risongoye. Yakomeje asobanura ko uwo mwana yahise ajyanwa mu bitaro bya Kibirizi, ariko kubera uburemere bw'ibikomere yoherejwe ku bitaro bikuru bya Butare ariyo CHUB. Gitifu Tumusifu yasobanuye ko amakuru yavugaga ko abantu bapfuye atariyo, ashimangira ko nta muntu wapfiriye muri iyo mpanuka. Reka duhindure ingingo tuve muri aka karere ka Gisagara tujye mu karere ka Ruhango, aho umuyobozi w'aka karere Habarurema Valence yibukije abaturage ko batagomba kurebera akarere mu isura y'ibitameze neza, ababwira ko bagomba kwishimira ibyiza bamaze kugeraho. Umuyobozi w'aka karere ka Ruhango avuga ko hari bamwe mu batuye aka karere batavuga neza ibyiza by'akarere, ahubwo ko bahora banenga ibyo bita ko bitagenda neza. Habarurema avuga ko nubwo umubare w'abanenga ari muke, ariko bakwiriye gutinda ku mihigo aka karere kamaze kwesa kubera ko bihari kandi ari byinshi cyane. Avuga ko aba bagomba guhera ku bushakashatsi buheruka bwagaragaje ko aka karere ka Ruhango kaje ku mwanya wa 7 mu baturage bagize iyo bagera, mbese bagafashe cyangwa bakize. Habarema kandi yavuze ku bijyanye no kwikura mu bukene, aho ingo 8,000 zafashije kubwivanamo, kandi ko iyo uhuye n'abo baturage usanga baguwe neza. Inagarutse no kubirebana n'ibikorwa remezo cyane cyane amazi, aka karere kageze ku gipimo cya 90%, hakaba hari n'indi miyoboro mishya y'amazi iri kugenda itunganywa. Uretse ibyo kandi avuga ko hari umuhanda wa kaburimbo uca mu mujyi uri hafi kuzura, kandi ko hari n'imishinga izatanga akazi ku baturage. Icyakora ngo ntawe ugira byose, dore ko yanavuze ko bagifite imbogamizi z'umuhanda Ruhango Nyamagabe Karongi wamaze gukorerwa inyigo ariko ukaba utaratangirwa gukorwa. Avuga ko ibi byiza
byose ari byo abahatuye bakwiriye kwirata aho kurebera aka karere mu isura itari nziza. Tuvuye muri aka karere ka Ruhango, reka tubabwire ko abaturage bo mu murenge wa Manyaga mu karere ka Rwamagana abo nyuma y'uko ku munsi w'ejo mu gihugu ndetse no ku isi hose hizihijwe ubunane, bo baratakira umuhisi n'umugenzi nyuma y'uko bategereje umubitsi wabikaga amafaranga bizigamye bakamubura bagataha batagabanye nk'uko byari biteganyijwe ko bagombaga kugabana ku itariki ya 23 Ukuboza umwaka w'2025. Bamwe muri bo babwiye itangazamakuru ko basoje nawo umwaka w'2025 ndetse ko batangiye undi mwaka mushya w'2026 babangamiwe no kutabona umunezero nyuma yo kubura umubitsi wabo waburiwe irengero ku munsi wo kugabana amafaranga bizigamye mu itsinda ryitwa Tuzamurane ribarizwa mu mudugudu wa Nyagakombe, akagari ka Nkungu, umurenge wa Manyanga, akarere ka Rwamagana. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Nkungu, Gatete Pacifique, yemeye ko wabikiraga itsinda Tuzamurane yatorokanye ayo mafaranga. Gatete yakomeje atanga ubutumwa ku baturage aho ababwira ko bagomba kugira umuco w'ubunyangamugayo, ariko asaba abashinzwe ubugenzuzi mu matsinda kujya bagenzura buri cyumweru. Uyu muyobozi kandi yijeje abagize iki kibina ko bari gukurikirana iki kibazo kandi ko amafaranga y'abaturage azagaruzwa mu gihe cya vuba bishoboka. Amakuru akaba avuga ko umubitsi w'iryo tsinda yabatwaye amafaranga agera kuri miliyoni 2 z'amafaranga y'u Rwanda. Reka aya makuru tuyakomereze mu gitaramo cy'amateka kandi kimboneka rimwe cyari cyahuje abahanzi babiri bakomeye mu muziki w'u Rwanda. Abafana ba Itaha Iwacu Bruce uzwi ku izina rya Bruce Melody batashye bivuga imyato ku muhanzi wabo ari we wahatwitse ibidasa n'ibyo, ariko aba Mugisha Benjamin uzwi ku izina rya The Ben batashye batanyuzwe n'uburyo yaririmbyemo. Iki gitaramo The New Year Groove cyabaga ku nshuro ya kabiri yikurikiranya gitegurwa na The Ben mu kwinjiza abakunzi b'umuziki we mu mwaka mushya ubugiye kuza. Yari kigabanyijemo ibyiciro bibiri birimo icya mbere cyaririmbyemo abahanzi biganjemo abakizamuka n'abagezweho mu muziki wa none, n'ikindi cy'abahanzi babiri b'umunsi aribo The Ben ndetse na Bruce Melody. Imbere y'abafana buzuye BK Arena, Bruce Melody yamaze ku rubyiniro isaha n'iminota igera kuri 20 aho yaririmbye indirimbo zitandukanye zanyuze abari muri iyi nzu yakira abantu 10,000 bari bicaye neza. The Ben yageze ku rubyiniro saa 6:50 aririmba indirimbo zitandukanye akanyuzamo agashimira abantu batandukanye, aho mu bo yagarutsemo harimo na Bruce Melody yari yatumiye muri iki gitaramo. Dukomeje amakuru ari kuvugwa mu myidagaduro kandi urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwatangaje ko rwataye muri yombi umunyamakuru wa Radio 10 witwa Ndahiro Emmanuel uzwi ku izina rya Tycoon ni nyuma yo gusagarira abasekirite mu gitaramo cyateguwe n'umujyi wa Kigali cyaberaga mu mbuga ya Kigali Convention Center. Umuvugizi wa RIB Dr Murangira Bitseri yagaragaje ko Ndahiro akekwaho gukubita no gukomeretsa, kwangiza cyangwa konona ikintu cy'undi no gukoresha amagambo arimo ibikangisho. Ndahiro akaba afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Kimihurura mu gihe iperereza rigikomeje gukorwa. Itegeko rigena ko umuntu ukomeretsa undi, umukubita cyangwa umusagarira ku bushake abakoze icyaha. Iyo abihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'amezi 6 ariko kitarenze umwaka umwe, n'ihazabu itari munsi y'ibihumbi 100 ariko itarenze ihazabu y'amafaranga 300,000 y'amafaranga y'u Rwanda. Mu makuru ari kuvugwa muri siporo, Bright Football Academy yashinzwe na myugariro w'ikipe y'igihugu Amavubi Imanishimwe Emmanuel uzwi ku izina rya Mangwende yafatanyije na Dani Usengimana yegukanye igikombe kimwe mu bikombe 4 byatangiwe mu irushanwa rya Merry Christmas Tournament 2025. Irushanwa rikaba ryarateguwe na Bright Football Academy mu rwego rwo gufasha abana kwizihiza iminsi mikuru ya Noheli n'Ubunani, ari nako bahabwa amahirwe yo kugaragaza no kuzamura impano zabo binyuze mu mikino y'amarushanwa. Imikino yakinwe mu minsi 2 no kuvuga ku itariki 27 na 28 Ukuboza umwaka ushize w'2025. Merry Christmas Tournament 2025 yakiriwe n'amakipe 4 arimo Bright FA yateguye iri rushanwa, Green Lovers FA, Brilliant FA ndetse na Togetherness FA. Rikaba ryarakinwe mu byiciro 4 by'imyaka ari byo abatarengeje imyaka 8, 12, 13 ndetse n'abatarengeje imyaka 15. Mu cyiciro cy'abatarengeje imyaka
y'imyaka 8 Green Rovers FA yegukanye igikombe itsinze Bright FA igitego kimwe ku busa. Mu batarengeje imyaka 12 Green Rovers FA yatsinze Togetherness FA ibitego 3 ku busa. Mu cyiciro cy'abatarengeje imyaka 15 Green Rovers FA yongeye kwitwara neza itsinda Bright FA kuri penalty 5 kuri enye nyuma yo kunganya ibitego 2-2. Naho mu yandi makuru ari kuvugwa muri siporo, guverinoma ya Gabon yatangaje ko yahagaritse ikipe y'igihugu y'umupira w'amaguru yirukana umutoza wayo ndetse inasezera Pierre-Emerick Aubameyang mu ikipe nyuma yo gutsindwa imikino 3 mu irushanwa igikombe cya Afurika. Minisitiri w'agateganyo wa siporo muri iki gihugu cya Gabon, Simplice Desire Mambula, yatangaje irihagarikwa ry'ikipe y'igihugu kuri televiziyo nyuma y'uko Gabon isoje iri ku mwanya wa nyuma mu itsinda ryayo igahita isezererwa muri iri rushanwa riri kubera mu gihugu cya Maroc. Ibi byatangajwe na Simplice Desire Mambula nyuma yo gutsindwa na Cote d'Ivoire ibitego 3-2 kuwa gatatu tariki ya 31 Ukuboza umwaka washize 2025 mu mukino wa nyuma usoza itsinda F yari iherereyemo. Gabon yatozwaga na Thierry Moyuma, uyu mutoza akaba asezerewe nyuma yo gutsindwa imikino 2 ya mbere yo mu itsinda F na Cameroon ndetse na Mozambique, ariko mu mukino wa nyuma yari yatsinze Cote d'Ivoire ibitego 2 ku busa iza kubyishurwa kandi Cote d'Ivoire yarakinishaga ikipe ya kabiri. Aba bakinyi bose bahagaritswe, nta numwe wakinye uwo mukino wo kuwa gatanu wayihuzaga yo na Cote d'Ivoire kuko Aubameyang yari yarasubiye mu ikipe ya Marseille kwivuza imvune yo ku kibero. Aubameyang wigeze kwegukana igikombe cy'umukinnyi mwiza wa Afurika yasubiye ku mbuga nkoranyambaga avuga ko nta cyerekezo cy'ikipe kandi ko ibibazo by'ikipe birenze cyane umuntu umwe bari kubishinja ari wewe Aubameyang. Mu bihe byashize gusesa ikipe y'igihugu byari ibisanzwe muri Afurika aho habaga hari ibitagenze neza, ariko kuva impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru ku isi FIFA rifashe ingamba zikomeye zamagana kwivanga kwa za guverinoma mu micungire y'amashyirahamwe y'umupira w'amaguru. Ibi byabaye ibintu bibaho gake cyane. Reka aya makuru tuyasoreze kuyavugwa hanze agiye atandukanye, aho kugeza ubu ngubu abantu 40 aribo bamaze kumenyekana ko bishwe n'inkongi yafashe akabari mu Busuwisi. Ni inkongi yabaye ku munsi w'ejo, aho polisi yo muri iki gihugu yatangaje ko impanuka yanakomerekeje abandi bagera ku 115. Abandi barimo 60 barimo kwitabwaho mu bitaro bya Sion, abandi barimo kwitabwaho ahandi hagiye hatandukanye, kandi muri abo ngabo hakaba harimo barembye cyane. Iyo nkongi yatangiye agana saa 7 n'igice zo mu Busuwisi mu kabari kazwi nka Reconciliation mu gace ka Crans Montana mu majyepfo y'uburasirazuba bwo mu Busuwisi. Abari bakarimo bizizaga umwaka mushya wa 2026. Perezida w'Ubusuwisi Guy Parmelin yavuze ko iyi nkongi ari imwe mu kiza giteje akaga igihugu cyabo cyagize mu mateka yacyo. Ababonye iby'iyi nkongi batekerezaga ko bagize zari ziri hejuru y'icupa rya champagne arizo zatangije inkongi n'ubwo ubuyobozi bw'iki gihugu butabyemeje. Tuvuye muri iki gihugu kandi cy'Ubusuwisi, reka tugaruke hano ku mugabane wa Afurika, aho muri Ghana polisi y'iki gihugu yafunze wa mugabo wari wahanuye ko isi igiye kurimburwa n'umwuzure. Polisi yemeje ko yataye muri yombi Evans Eshun uzwi cyane ku izina rya Ebonoa nyuma yo kwifashisha imbuga nkoranyambaga yamamaza ubuhanuzi bw'uko isi igiye kurangira ndetse yaranubatse inkujya avuga ko abantu bari kuyihungiramo uwo mwuzure. Mu mezi 2 ashize, Ebonoa yamamaye cyane muri Ghana n'ahandi muri Afurika nyuma yo kubaka ubwato bunini yise inkuge akayiha izina rya Ebonoa, ariko avuga ko yabitegetswe n'Imana. Yavugaga ko biri mu rwego rwo gutegura ubuhungiro bw'umwuzure ukomeye wari uteganyijwe gutangira kuri Noheli kuwa 25 Ukuboza umwaka ushize 2025, ngo yagombaga kumara imyaka 3 igamije kurimbura isi yose. Ibyo byatumye uwo mugabo yamamara cyane, aho Abanyagana n'abandi baturutse mu mahanga bazaga kumureba ndetse bagakomeza guhanga amaso kw'ibyo yavuze kuri Noheli byazaba, aho havugwaga ko hazatangira umwuzure ukomeye wari kuzura isi yose. Ya Noheli abantu batangiye kuza muri iyo nkuge bazanye n'ibyabo bategereje ko umwuzure uba, gusa baje gutungurwa nuko kuri Noheli y'umwaka wa 2025 nta kintu na kimwe kijyanye n'uwo mwuzure cyabaye ndetse no mu minsi yakurikiyeho.
Mu mashusho yashizwe hanze mu cyumweru gishize, Ebono yavugaga ko uwo mwuzure utabaye kuko ngo yakiriye irindi hishurwa nyuma y'amasezerano n'iminsi yo kwiyiriza, akavuga ko Imana yamuhaye igihe cy'inyongera cyo gukomeza kubaka indi nkuge. Polisi ya Ghana yasabye abaturage gutuza no kwirinda gukwirakwiza ibihuha, ivuga ko iperereza rigikomeje kandi ko hazatangwa andi makuru avuga kuri uyu Ebono wa nyuma. Tuvuye kandi muri iki gihugu cya Ghana, reka tujye mu makuru ari kuvugwa mu gihugu cy'Uburusiya ari nayo turi busorezeho, aho bwatangaje ko abantu 24 bapfuye naho abandi barenga 50 barakomereka, bakomerekera mu gitero cy'indege zitagira abapilote zizwi nka drone Ukraine yagabye mu gace ka Kori ku nkombe z'inyanja y'umukara mu ntara ya Kherson muri icyo gihugu. Ni igitero cyagabwe mu ijoro ryo kwizihiza umwaka mushya wa 2026. Ni kamwe mu bice igihugu cy'Uburusiya kigenzura, aho mu duce kigenzura harimo Mariupol, Donetsk ndetse na Luhansk. Reka aya makuru nyasoreza ahangaha, reka mbashimwe mwese twayabanyemo. Njye ndi Daniel Niyonkuru, uyu ni Umusanzu Media. Reka mbifurize gukomeza kugira umunsi mwiza.